Đokoviću oduzimaju priznanje vlasnika svih Mastersa. ATP sprema revoluciju u tenisu, a mogla bi i tekako da bude nepravedna. Da li ovo znači novi izazov za srpskog tenisera i hoće li se i dalje priznavati da je osvojio sve Masterse do sad? Đoković je osvajanjem Cincinnatija pre nekoliko godina kompletirao svoju kolekciju turnira iz Mastersa 1000 serije, a po najavama iz Italije mogao bi da dobije i novi domaći zadatak. Predsjednik Teniskog saveza Italija Angelo Binagi nagovestio je da bi Andrea Gaudenzi, prvi čovek asocijacije teniskih profesionalaca, mogao da dodeli Saudijskoj Arabiji jedan Masters turnir, što bi značilo da bi Srbin morao da doda još jedan turnir u svoju kolekciju. Đoković i Carlos Alcaraz su se već našli na udaru kritika što u Saudijsku Arabiju i Rijad idu krajem godine, da u decembru odigraju tenisku egzibiciju tamo, a već od januara 2025. bi Saudici mogli da dobiju i drugi najznačajniji tip turnira. Pokušavam da ubedim Gaudencija da tenis nije kao drugi sportovi. Saudijska Arabija je možda atraktivno tržište, ali priče koje funkcionišu kao naša moraju da se zaštite. Ne smete da se plašite da će Saudijska Arabija napraviti paralelnu strukturu kao i u golfu. I nadam se da će Masters 1000, koji će im ATP dati da održavaju od januara 2025. godine, možda u kombinaciji sa VTA, biti dovoljan da zadovolje svoju želju u tenisu. Sezona će počinjati tamo. A ovo je svakako revolucija. Ali ATP finale mora da ostane ovde, rekao je Binagi za Il Corriere misleći na završni Masters. Za turnir se trenutno igra u turniru upravo taj, a pre toga se igra u Londonu. Inače, početak sezone u Saudijskoj Arabiji nije nešto što bi nužno bilo loše za tenisere, kojima potom sledi Australian Open i tropska vrućina u Australiji. Saudici su često na udaru kritika jer novcem uloženim u sport peru druge nedostatke i probleme poput nepoštovanja ili negiranja nekih osnovnih ljudskih prava u svojoj zemlji. Naravno, pitanje je hoće li i u kojoj meri Novak biti aktivan početkom 2025. godine, kada bi trebalo da se obistine reči Binagija, jer bi Đoković potencijalnim osvajanjem olimpijskih igara u Parizu doslovce prešao kompletnu tenisku igricu.